Hello everybody, welcome back to another video. This is Balls to give vlog to ni Pana kan say nom si man sa dagi pa video khat ka ve na hoi ka sama mai ngen na tabang hi ho tha cha khat na to ding ngong ai in pathin thu hello khat het sa ding ngong ai na hi tabang hin ki su ke le bang chu ni ding pathin ni taw na sang ring in te ti yong ke ma na kan say na to video ang kan koi dian do chu WhatsApp group ho kan mu hin na kan mu ya ke nong chi sei tu ko ma sun video khat be chu ga ki siem le ka ti ya chu ke nong kan siem hin video ho velo chun mai the ni hi pathin thu a hil yu pau hin na train sungai helen ka ve na le vet to ta ka sei na ri chu ho la cha khat pastor hi ham hi lo ham bang chu kha pon na yong la thil ball hi ka ve da le met ton ma ka se na chu ho in dong a e ho le yo chu pathin thu he pu ka ti le mani pu ho in dong a se sa ta bang a pathin hello ho ko ma hi ta thu se pi a ta no ho ga man pi hi ka ge la le bang ka pa chin chu ban le ki thang an ong men pastor khat ball ngin a ki lo min na ta bang pathin hello khat het sa thi nga ga bol hi ka ge la le ki pa omen chi ba la khat te ni nong pathin ho hi het them na nong hin ni tin ama ni nong pathin ni yong hong kisan hon nim tin chu chan chu tin chu video no ve tin a ve san like share subscribe jong in bol chit de vin ki ti ve ai le ong le video chu ve pan tau te tapi sina sida ano to tapi siman bukan di sola akan adam ay ko ora ka adam na oh inani ka bukan di masih kan hinang kadai de na kadai de lo pra ay sobra lo ato ay sa lo ay man sa ay sa udah di isorga karena sa kakre kat pamatan sida bari ka karabnina masih mau karabnina makolti ato ga moina kana le karabnina bari ka karabnina amuk sambada kale ni so ato da di taibang panda le ni mayam se kare lore rus farsina ithibi sida kudum chan gariya pani rus farsina kudum chan karabnina lus farha di satabu ne ko pak pertemuan atau kanda pak sila atau main waktu mek can bermatam lagi kan tahu dah berada bangka TV kangen dalam timun depan oh ini kangen aja karena sikit nama kata pun taning dia mau malih tasik madam di nói chi ôi hay bên cái cổ kaki dah kamu yang ada di apa itu buat bosku dah very good